Masa kayak hari Sabtu kemarin kan tak kayak soal. Lah kok iki hari Senin lho. Iso durung mbok kerjakan piye to? Ngene lho, Dek. Kan hari Minggu aku liburan. Liburan sing seneng, lupakan semua persoalan. Ngono. Terus iki soalnya ya terus mbok lupakan ngono. Hah. Konsepe ya ora ngono no. Iki lho, kudu dikerjakan. Ayo. Ngene lho, Dek. Lupakan soal yang kemarin. Kita buka lembaran baru. Cocok ra? Soal kemarin kok soal masalah wae. Iki soal pelajaran. Kudu dikerjakan kok buka lembaran baru. Ora iso. Rasa ya kursus. Malah kon kursus. Wis tak garapi dhewe lah. Hah. Iki piye ta? Duh. Nek soal kok ra iso? Aku lali. Tobat.